Ibihe byiza kuri wowe ukomeje kugenda ukurikira ibiganiro nkomeza kugenda mbagezaho umunsi ku munsi kuri Bunani Happy TV. Nizere ko ukomeje kumera neza, nizere ko ukomeje kugira ubuzima bwiza, nizere ko ukomeje gushaka amafaranga ukayabona, dore ko ariyo agenga imibereho yacu umunsi ku munsi. Shimire wowe ukomeje kugenda ukora subscribe, shimire wowe ukomeje gukora like, shimire wowe ukomeje gukora comment, shimire wowe ufata umwanya ugakurikira ibiganiro mbagezaho ndetse ukanabisangiza abandi. Imana ikomeze kugenda iguha umugisha. Garukanye rero amakuru agezweho rero tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero kuri mugoroba yamaze gutangaza ko yasinyishije umurundi Bigirimana Abedi. Uyu nguyu rero akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, ushobora kwambura imipira ndetse akanayijyana ku bataka. Niba abakinnyi bita ba playmakers cyangwa se bakinisha abandi. Bigirimana Abedi rero w'imyaka 23 yasinye umwaka umwe muri Rayon Sport ndetse yamaze no kumwerekana babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho rero bavuze bati karibu cyangwa se kari mu muryango mugari wa Rayon Sport. Abedi rero akaba ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport wasinye kuri miliyoni 25 kuzakinira Rayon Sport saison imwe, no kuvuga ngo ni umwaka wa 2025 2026. Abedi rero azaba afite akazi ko gushyira imipira abataka barimo Shadrack uheretse kuva muri DCMP, ndetse n'abandi basore barimo nk'aba Abdelaziz Harimana witwa Rivaldo wavuye muri Gasogi, n'abandi basore barimo bitwa ba Basane, ba Aziz Basane. Birumvikana rero ko ariko kazi Bigirimana Abedi azaba afite. Uyu mukinnyi rero unahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, ni umwe mu bakinnyi beza kabisa kandi bamenyereye shampiyona y'u Rwanda, dore ko yari amaze imyaka 4 muri iyi shampiyona. Imyaka 2 ya mbere ubwo yazaga muri 2021 yakiniye ikipe ya Kiyovu Sport ayiterera saison 2, abasha kwihesha umwanya wa kabiri inshuro 2 zikurikiranya. Yaje kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Police FC, ubwo rero yayisinyiraga nayo imyaka 2. Abedi rero muri Polisi akaba yaratsinzemo ibitego 7 muri saison ndetse atanga imipira 8 ivamo ibitego. Byumvikana ko rero ari umwe mu bakinnyi bari beza mu ikipe ya Polisi. Akaba rero nyuma yo gusoza amasezerano mu ikipe ya Polisi yaramaze iminsi ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko Rayon Sport ngo hari hashize amezi agera kuri 2 imurambagiza cyangwa se imuganiriza, ariko bataragera ku musozo w'ibiganiro, dore ko we atifuzaga gusinyira iyi kipe ya Rayon Sport itamuhaye amafaranga bumvikanye yose. Ubwo rero Abedi yaguzwe miliyoni 25 akazajya ahabwa umushahara wa miliyoni 1 muri Rayon Sport. Ndatekereza ko ari umwe mu bakinnyi bazabahembwa agatubutse muri iyi shampiyona ndetse no muri Rayon Sport by'umwihariko. Abedi rero aje muri Rayon Sport abisikana n'uwitwa Biramahire Abedi. Biramahire Abedi rero ni umwataka wa rusanzwe akina ikipe ya Rayon Sport. Umwaka washize Abedi yakiniye Rayon Sport imikino yo kwishyura, abasha no kwitsindira ibitego bigera muri 5. Ubwo rero Abedi ni umwe mu bakinnyi bitwaye neza ndetse ayigeza no ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro. Abedi rero yaraherutse kongera amasezerano muri Rayon Sport, ariko byaje kurangira abonye ikipe muri Algeria, ikipe yitwa Entente Sportif Stefienne. Ubwo rero ni Entente Sportif Stefienne, ni ikipe rero mu gihugu cya Algeria. Umwaka washize ari ku mwanya wa 6. Birumvikana ko bifuza gukora byiza. Abedi rero akaba yamaze kwerekeza muri ikipe, ndetse muri Rayon Sport bakaba banamusezeye kabisa, bamubwira bati amahirwe masa, ndetse bakaba rero umutoza Lotfi yambwiye ati genda ubikore musore, ati genda ubikore. Abedi rero birumvikana ko yamaze gusohoka muri Rayon Sport. Rayon Sport gusa ngo yungutsemo nayo ibonyemo miliyoni zigera kuri 20 kuri deal ya Abedi.
Biramahire. So nguko rero uko bimeze, ariko kandi uwitwa Habimana Yves, uyu ni umwataka umwe watsinze ibitego byinshi muri sezo yashize ari kumwe n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Uyu nguyu rero nawe ngo ibiganiro birakomeje n'ikipe ya Rayon Sport, ashobora kuza agasimbura uyu nguyu Biramahire Abedi wamaze kwerekeza mu gihugu cya Algeria. Gusa nyine ibiganiro ntibiragera ku musozo, biracyakomeje, tuzakomeza kugenda tubigarukaho tubaha amakuru nyayo cyangwa se uko azagenda agerwaho. So ngibyo rero ibyo muri Rayon Sport ikomeje kugenda itegura Rayon Day cyangwa se umunsi w'igikundiro ku itariki 15 bazaba bakina n'ikipe ya Young Africans. Ni umukino karundura kabisa, bafana benshi bategereje. Umukino uzabera kuri stade Amahoro. Rayon Sport ikazabonaho no kwerekana abakinnyi bashya yaguze, ndetse no ku ruhande rwa Yanga bakazaba berekana abakinnyi bashya kuri uwo munsi w'igikundiro. Ni imwe muri match buri wese yakwifuza kureba. Rayon Sport rero ikaba yarashyizeho n'uburyo bw'amatike cyangwa se ibiciro by'amatike. Itike ya makeya 3,000, 5,000, 15,000, 30,000, 100,000, 150, ndetse na 2,000,000 muri Skybox kuri ba bantu baba bifite nyine, birumvikana. Ubwo rero shaka uko wagura itike yawe kugira ngo uzarebe abakinnyi bashya b'ikipe ya Rayon Sport, uzarebe Young Africans izaba yamanukanye n'abafana bayo hano i Kigali. So nibyo rero kuri Murera. Ubwo abafana ni mwakire uwitwa Abedi Bigirimana nk'umukinnyi mushya. So ubwo rero dukomeje twihuta, reka tujye ku mugabane w'i Burayi, tugaruke kuri transfer ya Victor Gyökeres. Victor Gyökeres rero nyuma yuko Arsenal na Sporting Lisbonne bumvikanye ku munsi w'ejo bakarangizanya ndetse bagahererekanya impapuro, bakazumvikanaho ko uwitwa Victor Gyökeres ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Akaba rero baramutanzeho $63 zose z'amapawundi ikipe ya Arsenal igomba guha ikipe ya Sporting Lisbon, birumvikana. Uyu rero akaba kuri uyu munsi aribwo yafashe jet privé cyangwa se indege yihariye ari kumwe n'umu agent we ava iwabo mu gihugu cya Sweden yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse akaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku munsi w'ejo ngo bitegerejwe ko akora test medical cyangwa se bakagerageza ubuzima, bagapima ubuzima bwe bakareba ko ari nta makemwa, hanyuma bagahita bamwerekana nk'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Ikindi rero nuko yamaze guhabwa na nimero azajya yambaye nimero 14, nimero y'amateka mu ikipe ya Arsenal, nimero yambarwaga n'uwitwa Thierry Henry. Ngira ngo rero benshi muramwibuka, Arsenal yaryanaga, yari yobowe na Thierry Henry, icyo gihe yari na kapiteni w'ikipe. So ubwo rero Victor Gyökeres nimero 14 kabisa ku mugongo niyo azajya yambara. Aje rero ategerejwe n'abafana b'ikipe ya Arsenal bamaze igihe bakubita agatoki ku kandi, bavuga bati ikipe yacu yakomeje kugenda igwa ku rugo, dore ko bari bamaze imyaka 3 ikipe iba iya kabiri, bakitwara neza muri fazare rimwe, ikipe igakurura kabisa ku mwanya wa mbere igihe kinini, ariko bikarangira akagozi gacitse. Bazira iki? Kubura umwataka watsinda ibitego by'ura 20, ariko kandi hari harimo n'ubukene bwa effective cyangwa se bari bafite effective ntoya. Dore ko rero Victor Gyökeres aje ariko aniyongera ku bandi bakinnyi baguzwe n'ikipe ya Arsenal tuza kugarukaho. Victor Gyökeres rero muri Sporting Lisbon mu mikino 102 yikiniye, akaba yaratsinzemo ibitego bigera kuri 97 byose. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo uzi gutsinda. Ku myaka 27 ye yamaze gutereka, azagomba guterekaho imyaka igera kuri 5 akina ikipe ya The Gunners. Ikipe ya Arsenal yamaze no kugura uwitwa Noni Madueke, bamukuye muri Chelsea bamuguze imyaka 5, bamusinyishije imyaka 5 yose. Bakaba baraguze uwitwa Christian Mosquera, bamukuye mu ikipe ya FC Valence, umudefenseur kabisa uzaba backup ya ba Saliba, ndetse akaba yakina no ku ruhande rw'iburyo inyuma. Ikindi no witwa Martin Zubimendi, umwe mu bakinnyi beza cyane b'abanya Espagne wavuye muri Real Sociedad. Hanyuma kandi bakaza biyongera ku munyezamu Kepa Arrizabalaga wavuye mu ikipe ya Chelsea ku
kuri miliyoni zigera kuri 5 z'amapawundi, dore ko yari yamaze gusoza amasezerano mu ikipe ya Chelsea. Ikindi rero ni umusore witwa Christian Odegaard wavuye mu ikipe ya Brentford. Abo bose bakaba ari abakinnyi b'ikipe ya Arsenal ikomeje imikino ya pre-season hariya muri Asia, dore ko ku itariki 26 bakinye umukino wabo wa mbere bakina n'ikipe ya Midland AC. Ikipe ya Arsenal rero ibasha gutsinda igitego kimwe ku busa, igitego cyatsinzwe no musore witwa Bukayo Saka. Victor Gyökeres rero namara gusinya, namara gukora igeragezwa ry'ubuzima akanasinya, azahita asanga bagenzi be muri Asia bakomezanye imyiteguro ya pre-season. Kugeza kuri ubu rero nubwo bamuguze witwa Noni Madueke, we aracyari mu kiruhuko, dore ko yakinaga imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklebe, bityo rero umutoza Mikel Arteta akaba yarafashe umwanzuro wo kumuha akaruhuko kiyongeraho kugira ngo azaze ari fresh cyangwa se ameze neza. Ngibyo rero mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro tubategura kuri Bunani Happy TV. Ibyiza biri imbere. Ciao ciao.